أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدا لسر و تمام آبه. ایرو جاره که دیتری و که هر جار امدیست سر اکران رهبر تیوی برنامه فقه جیانه لبنداوانا الحضوراوانا میوان مالاوانا و جبو برسوا پرسیواجی بزندی بده سیدای مال انور جی میوان مایا سرناوی و حمیا ام سیدارت بیجن سلام خیراتن سرچعبارات خير خد الوباء خد جوارازي باش ان شاء الله الحمد لله ماشي باش خد جوارازي بسيدا خد خير نظم كي تماشاوانه هيجا وكا هرجار ام ديسا برنامه اخوا بمسألة غازة يفتك دورا مبوارا سوز دابو ما قلت بو ام تجارة ام غازة يناد نجبير كرم بإذن خودي ابجي آلي كاريكا يعني هنگاوكو ام في حال براي خوي مسلمان جبير نكن وام نعل من في وحشتا هانيكي ابجي شكلكي آلي كاريا ابج دستي متي ام ويناكي لازمه بكن تشتي كوش دستي ما وري لازمه ام ويناكي بجيبين ام مسؤوليتك إجا إن شاء الله تعالى أم في قتل عامة هانيكي ناعل من دا أم في قتل عامة أم هيني ويناكي نابن وكروجا أول شواطة دلما حساسيتها ما وكروجا أول تشتيكوش دستي موري زماني موري بإسنا خودي أمي بكنو وأمي بينا الزمان إجباري قاسي أم برنامج خوجي وكهرجار ببير آنينا قتل عام وحشتا كل غزة فلسطين سر برايمتي كرن ام برنامج خو بينا كده سبيتكن بلي قتل عام دو دومي روج بروجا دي تري زحمة ترد به روج بروجا دي تري زيادة ترد به مع الأسف أفا دصال زيادة ترى أب وحشتا هاني كده دومي لبلي السركي دولتي مسلمانة وكروجا أول كرن ديسا كورن وكموا بتشلو أم نا رازبونا خب زماني خوتي نا زمان وأم في وحشتا هانيك تلعين دكن نرازبونا خب في شكل هانيك أم دينن أورتي مع الأسف أفانيكو إيرو لسر دولة إسلامنا بنابي سروكاتيا مسلمانا إيرو تدميزيني أو جوا كمتك دبي أم رازينا بربي وحشتا هانيكي دبي حتى جماوري أمي في وحشتا هانيكي بين زمان فيد بيش لازم في بيجن قي نخير أب وظيفة إيكو دستو بيوا غريدايا أب وظيفة خلقية أب وظيفة إنسان السفيلة أما وانيكو بدولتها خوا افتخار دكن وانيكو بأوردية خوا افتخار دكن واني بطوب وطنجي خوا بطياري خوا بعسكري خوا افتخار دكن هلا واني قباكو هنجا زرارك تسروا ودولتها وانا كترليد ميزيني وحميات اخنا حركتي ده ابجد صالة زيدترا براي مي مسلمان تينا قتل كرن يجد غزة إذا مسلمان نمان إنسان نمان يعني شكلك وحشتك ونهت بتطبيق كرن نما قالي تماشوانا وأوسروك الدولة يجي إيكو زحف خدي حساسية كأنه السلبي مثلا هنيك تيشن دبي أم قبولناكن أما أم شلو قبولناكن أمي في وحشتها هنيك بينا زمان نقبل كرن أبا مع الأسف طبعا هنجاكو إسرائيل سيونيست فيناكي سحد كن فينا دبينن أو جي جسارتها وازيدة ترد بي وأب وحشتها هنيك يجي دومن وروج بروجادي تري بيش فتشت لبلي أفاناك نكافيا بروي قاسي إيكو هر كس بقوته خوي وري حساب كرن حضور خدا تعالى بيجي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسك زيدي قوتها خو ناي مكلف كرن إيكو قوتي وهنا قوتي خو صرفناكن قالوا ويروجي تشوا جوابا في ناكبت إيكو دولتي وهنا إيكو عسكرو بوليسي وهنا إيكو تنغو توبي واناكي هنا وبتعليماتي واناكي حركات دكن وبتعليماتها هانيكي نادن قالوا ويتشوا حسابي في آياتها هانيكي بدنا خدا والله أم ملتي هانيكي أجر بيشاوا وري فكرن أجر ياوا وري فكرن ساعتك ناسكن
لچما اف سروک دولت اسلامی دیگر کو اف قوت دستیوانا که دی آوا سری 2 سالا زیدتر نیزی 60,000 انسان حتی ایرو هاتیه کشتن. نیزی 150,000 انسان زیدتر ایرو بریندار بونا. قالوا حتى كجي أبي بشكل بدومي. بروي قاسي أم هبيت كنش خدا كليكي بري كليكي اشترف ربي عالمي وأب وحشتها هانيكي نهايتها ويناكي وري خداي تعالى استوى ظالمي هانيكي بشكيني. درد ما إيش عدل ما تبي خصها هانيكي ده زيته اللي بلي براستي أم يصاد جا خبر داندن. والله إجا أمش خبر دان الشرم دكن. لو رأم خبر ددن نيار مسلمان أجي فعيلي أولا قتل عام خود دومينا. بروي قاسي أم حمي مسؤول قالك أم نعلم نبي وحشتي وك رجع عول قالك حساسيات ما بدومي قالك وك رجع عول وتشتيج دستي موري أم بكن قليبرا. أما لإسرائيل قالك أم نكرن قالك أم نفروشن قالك أم أمبارغو دي نسر مالي واناكي دوستانیا بوارا تجارتها بوانا کرک ام ترک بکن کرک ام دعا جواب مسلمان عرب بکن کرک ام بدعا للسيونيستا بكن کرک تبكي اخوا بزمان اخوا بقلم اخوا بهر شكلي تشتيج دستي بوري لازم ام بكن خدای تعالى ما بقر نجواني كو تشتي كوش قوتها واتج دستي واتي بجي تينن وجبي مكلفيتي خو محافظتك سيداز غلام ام مسلش خو مسألة كي دائمية فقط مسألة كي ما يديجي هيا بريكم درباسي برسي خبر مسألة في حفتيا باشيدا لتركيا قالك جارا مديكو ايكو حقارات البيغمبر تكر عليه الصلاة والسلام الأهل بيتاوي ناكد هات تكرن المقدسات المسلمان هات نكرن لأوروبا ما فيناكي قالك دي أما نهاية دا يرد مملكتي مدى يعني وان إنساني كو دنابا مدنا أو جعيني بيت شتيت كنا زغلا يعني سببي وي چي أبيجا سالتش كردستينن و يعني چارا فيناكي چي لازم مسلمان مقابل درومك بشكل ده مسلمان چوا وظیفه خوب جی بینن چه تبکی نشان بدن جبو کجاره کدیتر جسارت کسانوی نشان ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كافر مسلمان امتحان بكن وقتی که نگی داوی جندنیرن مسلمان دنگی خناکن تری نگی دنی آویتن مثلا لأوروپا قرآن کریم شوتاندن و مثلا حقارت الپیغمبر کرن حقارت الاسلامی کرن نهرتن دنگش دولت کی اسلامی نه ایجا آنین لناف ترکیه مثلا ایکو آنا ظاهرن باری الاسلامی خیتید که ترکیه آنی لناف ترکیه مثلا ve dergiye nefsandın ve dergide hakaret el peygamber Hazreti Musa kirin le ev kirin bu hatırı ki ka Türkiye denge xuna ke ve daha zeytirib kin. İşte Türkiye denge xukir. Türkiye seçar habagir o mesela zeyde tebki nişandan inşallah ka neticeyi eve çideri eve inşallah بخير بمثلا فيتشتياني. أنا المقابلة في السيدة تدي أو دفع وجنا بيغمبري ما ويا خطا بيغمبري ديتري. أنا تمام مثلا من لدر كتسكاكا أمجنا رازي بنا خو آنينا الزمان و هن تشد حب جوانا كجي بنشعف كرن درسنا محكمة فلان اللي بلي عجب كافية سيدا يعني توصية كي كمرو في شكل بكمي زينن جبوكو أم بحقي خديتي البيغمبري خناكن ناخوين متابعتا سنتا ويناكن زاروكي خو نسلا خو بأخلاقي ويناكي مظناكن أو جيفي جسارتي دستين بروي قاسي نلازم دروجي هالو ده حيفا خوا أم زحفتر بمتابعتا بيغمبري خوا بخوندنا حياتا وين والله يعني قراء من البيغمبر خويتي بكن أم حياتا يتخدا تطبيق بكن ومثلا حياتا بيغمبر قراء حياتا مبا وحياة حياتها مدى إذا جبو خاطري كما دنميش تكن هر جاري مثلا نيرم مسلمان ستايد تكن مثلا ورابن كي تشتي زيتر بكن لكن أنا مثلا كمسلمان مثلا خويتي البيغمبري بكن مثلا دقار شيفانا دا ايلما بكن عندي مثلا
لگوری وان مثلا تشتکی ایجاب بکن اوی انشالله اوی فایده بده اوی تأثیر بکه اوی مثلا او جوه او کاخو بزورن مثلا خلق پارتی وان دستکت که دایم شخو موری خلق پارتی نبی عیشید کن و خلق پارتی دی به ناتشکیتنه و نظام تشکیتنه فلان. بله. السيدة مسعدة وهابي تماشوان مال سرختين أموانا هلدن اسطنبولي تماشوان كمال بندامية. ألو اسطنبول دنگه تلفزيون أخوة بقرن خير أخوة خوجة تمر الشغلة بله كلامكم خيراتن وين رحمة دي بابي تبي خدي پیغمبر راضي به جواجي إن شاء الله خوجة أجل داري ما سرچاوة أهلا وسهلا رحمة دي بابي تا خوجة مج مالا محسوم تناس كي شبكة القندي معي بله كلامكم يعني تازت دواب دي بار كن بله فرسكير مگو خوجة حالو مسألة كي في قريدي قردي بله يا بازاروك دستين النقلة قديمة وقد يعني الله تبين مهور زماني دراز يعني غمنينا فقط الله بانقا تشتكي خوجي يعني كس خيرا بابي خوشتكي نادم هو يعني بله. مثلا في قريدي قردي تشاوي مأمني أو فرسكير بانا باشا ام سيدار خبر ده مجل ان شاء الله تباشا بكن سيدا بلا جواب بدي بله خوجم بله اي باشا شباب من خوش امانتي خدا به السيدة مال براجي مال السيدة مال عبد اللطيف يا اهلا وسهلا سرچاوا اهلا وسهلا خدا جو راضي بخير ومزل كه ومحافظه بك ان شاء الله هذه امانتي خدا بن شباب من خوش غازيانتب بنداميه الو Selamun Aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bkhairatın. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Peygamberlerinden öperim, dua eder, dua beklerim inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurun. Seydam, şimdi ben bir yerden fıstık borcu aldım. Borç ettim. Evet. Fıstığın günü geldi, ödeyemedim. Evet. Bunu altına çevirip 3 ay sonra ödeyebilir miyim? Yani bu parayı altına çevirmek istiyorsunuz. Ödemem vardı. Fıstığın günü geldi, ödeyemedim. O parayı karşı tarafla konuştuk. Altına çevireceğim. Tamam, bir Seyda ile konuşalım. Çevirdikten sonra 3 ay sonra altının fiyatı neyse o fiyattan vereceğim kendim. Biz Seyda ile konuşalım, bakalım nasıl çevirebilirsin, nasıl ödeme yapman gerekir. Seyda ile konuşalım inşallah. Tamam, Allah razı olsun. Peki, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Kürtçe anlıyor musun? Efendim Seyda? Kürtçe anlıyor musun? Cevabını Kürtçe verse. Valla Türkçe olursa daha iyi olur Seyda. Peki inşallah. Selamünaleyküm. Peki, Allah'a emanet, hayırlı akşamlar. Almanya'l bendameye, alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Bkhairatın. Eyvallah. Ben sorumu Türkçe sormak istiyorum. Buyurun. Ya biz Almanya'da yaşadığımız için şimdi bu market alışverişlerini çoğu zaman Alman marketlerinde almak zorunda kalıyoruz. Evet. Oradaki aldığımız ürünlerin içinde bu domuz kemiğinden yapılan jelatin var. Evet. Bu jelatin bize haramdır ama bazılarında da var jelatin var, inekten yapılmış yazılıyor üstünde ama o ineğin kesimi İslami usullere göre kesilmemiş. O öyle şeyleri yememiz helal mıdır, haram mıdır? Tamam, bir soralım Seyda'ya, olur mu? Lütfen. Evet, Seyda ile konuşalım inşallah. Seyda bakalım ne diyecek. Peki, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Selametle, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Seyda, تماشاوان اسطنبول گو kredi kartı. Te istimal kirin artık. Melaiki gotiye kud vakti xoda veri razandın. Taksite vinaki gamtın. Fakat evjid bijid bitadiye kuva qardadın ne bxira babi ve qanciyet kim. وش بو قريدي قرضي تشد بيجم بكورتاي بلا تشاو بدن جاري دونك من أعوذ حرامية بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قريدي قرتي إيك قلانمشتك جخو مثلا بانقا قريدي قرتي ده شخصا حقيوي دستينه قارة بستينه çünkü قريدي قرتي ده پر
fayda heye. Mesela qert ki avavt ke cebka xo kare trilyona Hizmet ekid ki mukabele hizmet edin. alışveriş bike. İcare mesela vakta xoye kredi qertir çe eşya ji mağaze distine. Mesela xoye eşya distine. Mesela xoye eşya ji çe hemen bera li bankay pereyxu distine. Bəli. pereyxu bistine ew mesela banka nabeyna xoye kredi qerti xoye eşya da vak simsare. Garaj her du taraf acı mesela kısım ki bistine. Bəli. Hatta %1, %2, hatta %3 kara bistine ziyadır ve faiz. Bəli. Vakti %1, 2 ve bistine kara bistine. O mesela evya böyle hatta 40 roji isku tişkinan stine u tişkinan ve. باش يعني وي وقتي ام تكارش تماشا خورا بي بيجن بقريدي قردي قبام قلا مشكن يك شرط جي غريك من وقتي خد رازينن جبونك بر فايزه دا جيك ما فايزي فلان يا دو اجي بانكا وياخد قريدي قردي ارت خدي ويناك او كسنتي او بانكتك هذا %1 2 3 يجي ونجينا مسؤول hatta 40 roji. 40 roji müddet datine mesela 40 roji ek pere xo yatırmış ke jenasine. Tamam. Lakin gücüve çakire beba tahir ket ve faizi ev haram. Ama o %1'lik 2'lik o kesiti kutki venat pırsı zararnak. Ev mesela banka nabeyna xoye eşya و خوی قرض و سیمسار سمساریت که حق سمساری خود حق سیمساری خود باشه سلا خودش ورازی به تماشاوانی ما دیسا گو من فستک کریبون وقتی کو از ادما خو بکم هات پریم نبون از دینی خودی فستقا کو بزیف رین مت زیر و بوی شکلی از بی دینی قپات کما چاواج ولا او نابه mesela zir dibek yani kırı. Türkiye seyda yani yani altuni satın alıyor. Satın almak mesela altuni borçla almak caiz değildir. Altının parası peşin vermesi lazımdır. Mesela o altını alıyor borçla alıyor. Bu olmuyor. Mesela ya altın alıp altın ona verecek. Mesela o para yerinde altın ona verecek. Borçla kalacak ya da mesela altın alsa olmaz. Kurmancı ve bejuni çava ben seda mesela em bejin ta fıstık mekrin. Evet. و تپریم ندانمن مثلا ام بیجن تریلیونک پریم التیا تبي تريليوني هاني كي تبحر تريليونك بريت من ازبيخ مزير اشترج بود zarar نكي وشكلي چه نابي وگو چه نابه çünkü او زیر دکره زیر دکره پرات کره مثلا وی پری کلیه دب زیر زیر بدین پریوی چه نابه پری زیر گره حاضر به mesela بدین evya çeydi be çenabe. Başa izleyicimize Sedan söylediğini Türkçe söylemek istiyorum. Seda diyor ki yani bu fıstık borcunu paraya altına dönüştüremezsiniz. Çünkü altın aldığınız zaman nasıl alacaksınız? Borçla alacaksınız. Altın da borçla alınmaz. Alamadığınız için de böyle bir yola başvuramazsınız. Değil mi Seda? Evet. Maksat o şekilde Seda bir cevap verdi. Yani bu şekilde yapamazsınız. Seda ise Almanya tamaşavanı meyku o kikri bu. Dibe hinga amlüe derina alışveriş etkin marketa. Dana mali wana keda ev jelatine kupe eşya o kitkin Seda. Muhafazat kin. Mesela mesela çikolata hatiye peçanya. دناوا وینا کده او جلاتینی کل سری دناوا جلا او جلاتین دبی شرمی براسته چیکن. براسته چیکن. هنگ جی شرمی دوارا چیکن. Ama دوارا جی دبی هنگا سر چیکن ند شکلی حلالیه ده سر چیکن. Yani am çava. Ana jelatin done domuz beji. Mesela kitap dibet ketiye evki. Ketke mesela o fabrike düvede de maddavi degiş bir yetişkin abi. Seyda diyor ki o jelatinden dolayı siz sorumlu değilsiniz. Yani özetle öyle söyleyelim. Değil mi Seyda? Evet. O jelatin domuzdan da yapılmış olsa o fabrikadan geçerken maddesi değiştiği için yani siz bir de onu yemiyorsunuz. Dolayısıyla mesul değilsiniz dedi Seyda. بله لیست استانبول تماشاوانه کیمل بندامه الو الو خیراتن کرم کن و رحمت عبادت سیدا خودش راضی به
ایوجی سیدا اول میجا کومو دچه جهکی حتی چند روز هم هو کاری جمع تاخیر و تقدیم میجا خو تاخیر بکی باشه کام سیدا پرسوی چی بیجی بله يعني ابجي هناك بي حتى بالطا هناك حتى بي سياويجي خلاف المره بيجن كاتشا باشه ان شاء الله امانت خدا شفا من خوش خير وسلامت اون چی بجن از غلامش بو وناک أنا جفيا مذهب إمام الشافعي دا هرجي كنيتا چار روزا بيني اندي سفرات تقده نيتا چار روزا بيني جسريدا تنكاري اندي المجا قصر وجمع بكي مذهب إمام حنيفي دا حتى 15 روزا حتى 15 روزا جيك 14 روزا جيت بسكني تكاري المجا خو مثلا بقصري تيبكي مذهب إمام حنيفي دا جمع تنا كاري بقصري تيبكي پیغمبر ما علیه السلام مکه مکرمه فتح کرد فتح مکه دا 19 رول مکه ماه وی 19 روزی المجا خو به قصریتی جمع و قصریتی کریه ایجا مثلا تری امام شافعی دبیر او که پیغمبر بلینی بگوده زی ایرو بسکرم صبح ایشی مقده زهرم که وقت یکی عیشی بلینی مکنگی بقده بجه ایرو بقده صبح بقده زهرم حتی 18 روزا کاره قصر و جمع کاره قصر و جمع که ایجاد مثلا دبی اصحابی چونه مدین شی ایرانه 8 محلوه داره مانه برف باریه قصر و جمع کرنه به قصریتی جمعیتی کرنه ایجاد امام ها و ساگوتی هم کارن یعنی گاوا ایشه مرو نبلی به حتی 18 روزا مرو کاری بکنه کامو بکنگی بگره او کو بلی بیش 3 روزا زیاده تر مرو هاو کاری بکنه مذهب امام شافعی 4 روزا مذهب امام حنیفی حتی 15 روزا 14 روزا ده بیسینیت کاری جمع و تقدیم و قصر بکی مر بکاره تقلیدی امام حنیفی بکه ضرار ناکه باش سر خود جوارازی به استانبول سلبندامه الو الو استانبول بخیراتن الو بخیراتن کرم کن بخیر دابه پیدا عبارت بخیر عبارت پیدا ملنه رحمل دیو بابی و خود جوارازی به سر چاوال و سلام سیدا سوری کیمه سیدا ترسم باشه لی بله دنگه تلویزیونا خو یا کم که یا بگرم خیره خو کم کن بله کرم کن سیدا انسانه چی لپیشیا جماعت بکه لمیل پیشیا جمعیت کنه بیا که راک پیشیا جماعت بکه او جی پی قولسز به او لمیاویا جماعت دریان نوبه کم سیدا پرسه انشالله ایده کرم ای باش امانت خدا و سلامت حاطی بته امانت خدا سر چاویم باطمان البندامية الو الو باطمان بخيراتن السلام عليكم سيدة قوادبا وعليكم السلام خود جوالازي بي خود قوتا وبدوا كلام كده نجي تلفزيون اخو بقرن خير اخو نجي تلفزيوني بقرن Vege amzayar dısınız bazılarcı canavsa mesela çekime falan ana mesela amj bazılarcı zayar dısının انجام بدين دسيرن پیشه vege seyde go zayar kumro بدين السن ne caize جامجي وسب دين مثلا 15 روش يجي محكم بدين دسيرن وقت كوات او وكالتي الدن ويا زيرجي yani paraçenin hasabevi avzer jmara hurt kence para olarak deme ondan sonra mahkidne mesela vakti zamanı ödemeyi kuhaci amdisi mesela ku hasap tike çıka para değil sami paraçenin ser hasabevi بله ev caiz acaba كم سيدا برسن أمي سيدا برسن إن شاء الله ما تعقيب كن tamam seyda إيه باشا شباب مني خوش شبانتي خدا بن بخير وسلامت بن تماشواني ما قو كو يكيل بيشا جماعة المشكي وچنگي يروت من قولسز بي ما تشيد بيت شي نابي ولو چه دبه مثلا عورت میراج ناوه برجوره لكن ناوه برجور کس کاره تعزیل پیشی او کنه ادبا مثلا نکاره او بکه لكن مثلا المجاوی صحیحه باشه سيدا ويجا تماشا باني ما قو جارة شكي ما تشيد بنو بري ما نحاضر ام تنبا قويم جيا
مثلا ام بيجن ام بدين مثلا ام بيجن او برا تشخا زيرتكي تشورمشي براتكي برات ديما بلغا برا ما تشد بي ام وي زيري وجاره كدي تريدن يعني بدين زيرت كرنج بالي بدين زير نايكرين پیغمبر مدبي يدن بيدي دست بده و دستی بستینه مثلا پری زیر بدی مثلا پری زیر بگرد پره بدی زیر جی بستینی که بدین بکوا آرای دین مثلا هفته کی 10 هفته و مثلا چند روز بکوا آرای چی ناله این مثلا احتیاجی که مساعد بسیده دوی از و باشقا چاره میشتونه از شما باقویم جیجبوک و از وینا حلال بشکل که حلال و چاوب که مثلا برا زیر جی بدیم بستینه زیر مثلا زیر بزیر مثلا زیر بزیر خوزی بسالا جی بستینه مثلا 10 غرام زیر بدمن حتی 10 روزا نزی 10 غرام زیر تبدمته حتی 20 روز نه حتی مهکی حتی دم مهدینه از 10 غرام زیر تبدم فیتاوی رابو که فرق ناکه ويا مثلا هالو بكي تشاوا سيدا ام بيجن ها از اون زيرجين از هات مباوا از زيرج وكرم اما از كرم دين بكرم از بجمتك مثلا هفقا برا بدين بدامن ويكي ليكت برا بدين من بيرا كوب او برا بقبدي خو كرن يجي از بويناك جيرا زير بكرم جبالي زير بكرم وبما دينداري وي زير بشكل شينابي مثلا ذات ما باتم قوكا حقا برجمرة لازمة اتبرانا ديمن بالدين اما تزير بديمن اللي بلي بريمتون كواز زير شتاب كرم تدرابي عول براد ديمن بوي بري يعني تبدين براد ديمن ازوي بري بايكم قبضي خواكر يجي ادجمة هاش ترى بفي بري هاني كي كاش خاز زيرتكي مثلا حقا زيرتكي هنگ ازمة دينداري تا بزير مثالا ايوه شاخي دبا لكن مثلا دبي اكيدا مثلا هم پرد دیکی هم زیر دیکی مثلا زیر کو پرد دایکی پرد دا بزیر و مثلا زیر جی دایکی بدین دایکی چی دبه لكن مثلا زير نديكي پرد دیکی چی نو والحاصل بلا يا زير بدين بكري يعني بك هو قازير بدمن ابقى زير بدمن ازيد ديني تبدأ قباكو برايم شيبون ازيد زيارة كرم دمتا انيا باشي عندي بهاب وارزام وفرق نوع باشا سيدة ديار بكر البندامية الو السلام عليكم. وعليكم السلام خيراتن. إذا إن شاء الله باش إن شاء الله. خذي جوار عزيبة خذي باش يبدأ إن شاء الله. إذا المجال سفري مروها رجيكي تري دركات مرودكا. مرو نورمال شهر بك خيراوي يوسف مرود دوبك خيراوي زعفا. كم سيدا برسن. تمام سيدا مع رحمة الله. سر شعبا ما نتي خدا. باطمان البندامية الو. نعم نقطة كده. باطمان بخيراتن دنگه تلفزيون اخو بگرن خير اخو. الو. دنگه تلفزيوني من بگرم تلفوني مرا خبردن. باطمان. بله سيدة دلمجة السفري دا بكورتيتي خير ترى ان كمروب تمامي بك خير ترى سير الميجا السفري پیغمبر مد سفر دا الميجا خود تمام نكريه الا بقصريتي كريه يعني الميجا 4 ركعتي در ركعت كريه اجا امام الشافعي دبي مشقت زياده به مرب بكورتيتي بكتشتر يا حتى بجيجا سي مرحله مثلا 120 كيلومتر مذهب امام حنیفی دا واجبه مرب قصریتی بکه انا حنیفی مثلا دچن تابی 100 کیلومتر 100 کیلومتر 300 کیلومتر لمیجا تمام کن او در رکعت جوانا سنت حساب ده 4 رکعات کن در رکعت فرضه در رکعت جوانا سنت حساب ده مرب مثلا مذهب امام حنیفی دا کو گیش سه مرحله گره الا تدرك عتيبكي مذهب امام الشافعي داك مشقت زياتر به مرب درك عتيبك تشيتره كم مشقت مثلا تنبه 4 ركعتيش كاريبكي باشه سيدا تماشاوان ما قوتيا سيدا ام بجر مثلا اثناء نكاح دا مهر هاتيه تعيين كرن بله دبي نكاح نكاح خلاص بو ام بجن باي هنجرت كاري في مختار في مهر دقش بكن مختار مثلا بيرك
بخوزا مثلا كيم كحقي خش ميري أخرى هدية بك كاربك يعني كو مثلا بيز أبقى استناستين مثلا تقال سري مهر هاتيا برين أوقع لكن بيرك بيز أبقى استناستين مكارناستين أما أنا بيرك نابجي أود بجد بمقطب وأزي بيصد غرامي بدمته اللي بلي نا بازار سرتشكر بنا أو بازار نوسا سيدا بكي برسا جديد ساعات يا وكرن سيدا بيرك كي كوزلامي وناكي وفات بكي حتى تشقادي عدتي حتى تقاسي الدومي ياد دواجي في مدة عدي خدا جريكا تشناكي هاي الشهبي أنا مدة شهر ما هو 10 روزة بيركي كميري وي برده سيمه الديوي يعني سي جرب كبا حيدا وطاهر به لكن كميري وي بمرة شهر ما هو 10 رو جرى مثلا هندر دابه مثلا بوشنا درنه دروا جلي سوسلي الخنكه زيرانك استيخو گستيركا مثلا زير نكد استيخو خو مثلا تشتيك زينت بجرى نكه ومثلا جرى المالا خرازي مثلا حتى امكان مثلا هر مالا دياخ مالا بابي خو امكان مثلا او كار حضرت عائشه فتوا ده كلوي جرازي لكن مثلا جرى ورا مالا خرازي لودري بوشنه درنکه بدر. کار احتیاجی خو مثلا هر چارشی بازاری. مثلا تشکی بازاری احتیاجی کی خو بکره یا تشکی هبه بفروشه کار احتیاجی خو ببینه و تصور مالی. و دو جلو برگه خدا سوسلمه ام بیشن وقت ساده گرکه. سوسلمه گرتنه. یعنی جلو سوسی و مثلا اشیایی که مثلا سوس مثلا زیرمر کار خلال میشه. Evet. سيدة مساعدة وهبي باطمان البندامية. الو باطمان بخيراتن. الو باطمان جواب نادي. باطمان دنگه تلفزيون خو بگرن خير خو تلفون ام هبره خبر تنجم بجافين بكن. الو Evet, Gaziantep Bendame'ye. Alo. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hayratın. Hocam, Seydam'a bir sorum olacaktı. Buyurun. Biz Antep'te yaşıyoruz. Urfa'da köyümüz var. Evet. Antep'ten Urfa'ya 100 kilometre. Köyümüzde de evimiz var. Evet. Seferi sayılıyor muyuz? Yani namazı seferi olarak kılabilir miyiz? Bir soralım Seyda inşallah. Kürtçe anlıyor musunuz? Seyda cevap verse. Evet, anlıyoruz hocam. Tamam. Tamam, bir Seyda ile konuşalım bakayım ne diyecek. Tamamdır hocam. Tamam. Peki, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Batman eğer sarxatebi peki Seyda unçit bejnaz ola. Dibe amel Antabi durunun gündemel Urfa'ya nakabine Antabi Urfa'da 100 kilometre haya. 100 kilometrede seferi çirbe çen abi. 100 kilometrede seferi çirbe lakin çünkü günde xo لودر جمالا ونهبه عائلة ونهبه اني سفره وانتقده حتى بالريدة بنكار سفري بكن حتى الريدة السفري شد ama قهاتنا مالاخو خلاص مالاخو خلاص peki mesela ambejin çünevedi fakat kes yuval urtune yani mesela ambej vaka yazlak ev hanaseda kes maliyet tune ya او بخو قواد için deriye خovat kun mala خود رو ناچنه مالی غریبه المالا خود مینن او جي دي وقت عائلة وان رابع او جي دبا لا سفري تتكبي سفري تتكبي وقت الريدة sadece ambejin سفرينا بله سيدا ديسا تماشاواني مت پرسید دبی قیزه کی کونه بدلی وینا که به بابی وینا که تکاری و بزوجینی ولا قیس کی پیغمبر ما علیه السلام اصحابی کی قیزه خدای کره برای خود بله کره دای کره برای خود قیزه که هاتیه با پیغمبر شکایت بابی خود کریه گوتیه بابی مجبور منفعتا من مدای کره برای خود از ناخوزم از زواج پرا ناخوزم پیغمبر ما گازی بابید که دبی قیزه تا تشما بید لیوی دای ناخوزه پیغمبر اوجد بی اصحابی دو یا رسول مادم کناخ زوی نادم قیزه که دبی ولا مخواسته که حقی مهمی احتراز کنی حقیمتنه پیغمبر دبی حقی وهی و دبی مادم بابی مدایس قبول کن یعنی بید لیوان قیز هیا مثلا هنکوفی وی مثلا بابی ورده یکی هنکوفی وی بید لیوی بجی کاره بده مثلا امام شافعی دا مثلا کاره جبرجی بده لكن مثلا قيزك
دلیوید که کی فاسق و فاجر و دبی زیوی بستیرم باوی کاره بمانه اجاره جبوک مثلا قسمتی سر باویش يعني. مثلا متكرر كي اوكي بكل سنه تماشواني مال بندامنا بوردر لسرتخاتيا الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بخيرات. اي والله شباب زي شلون دي؟ شلون صورك مش انت اداره هي؟ كرمكن هم شيء سوريا ما يعني هم نقول كنا جامعات عندنا مثلا جامعيه ده. بله. إذا عندنا جامعيه مثلا مالت هاني قالنا مثلا بين غير المغلوب ولا الضالين مثلا ضال. تيجي ضالة ده مثلا ضال تخيل مثلا. إذا مثلا أمي جارة قصة جامعة جارة كوها تبن أمي مثلا إحنا جامعات سوميش تبن إذا أم تبنا تردد مثلا كأمشنا جامعة ناشنا جامعة مثلا. بله. بس أبي سيدا برس. مثلا جارة مثلا شوفهم شيء بمناسبة مثلا ميجامون لينه منو نکاره ها که اینجا امی ضرب داخلی جماعت ایشکن جارهجی باشه کم سیدا پرسن سیدا چیز مرا بیش تمام سرچم باشه شباب منی خوش شبانت خدا بن خیر و سلامت بن مانیسا بندامیا الو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بخیراتن خوش راضی به راضی به hocam biz cemaat olarak Şafiiyiz. Evet. Bizim hocamız da Şafii bizim akrabamız. Evet. Biz dile çevirdik onu istedik Müslümlük de verdi. Tamam. Sabah namazına kalktık konu duası okumuyor bize ben ne okumuyor diyor ben Hanifiyim. Biz de öyle yapacağını bilmiyorduk. Evet. Şimdi ben de onun için sabah namazına gitmiyorum. Ben ya konu okuyacağım ya da gelmiyorum. O da okumuyor. Ben okumuyorum. Ben okursam namazım olmuyor. Evet bir soralım Seyda'ya. Ben de diyorum biz Şafii'yiz. Siz niye okumuyoruz? Mahalle Şafii, cemaat Şafii. Tamam bir Seyda ile konuşalım olur mu? Olur. Kurban olsun siz. Peki Allah'a emanet ol. Selametle inşallah. Seyda dibi tamaşavanı me dibêjê dibi em diçine camiyê cemaat dixwazin bêje cemaat bikin lê bilê melayê me dibe wela zalîn. بله. em jî cemaatê sar dibin. Em herin neçên û çi dibêjin Seyda biçin. hani mezhebi İmam-ı Şafii da mesela men beddele dâte bizzâi batale salatu. Kese ku dâte bizzâi de gisbkel mecavi batale. Lakin bizzâi mesela zâllin. Bizzat zâ halis nime vela zâllin. قراءة ضاطي د قراءة هنا ضالين هي ضالين هي قراءة مصر بظل ضالين أو جائزة كزيا خالص نخوينا بظالي بخوينا درسته لكن كزيا خالص بخوينا ندرسته. مثلا في قطع دي أفتح ما شفاني مسيدا دبيكو فينا كزح جف نزان بصافي بكي تري قالكو هما بتشكل كيش ضاطي ضاطا خالص ني بيت بيقولها بالزيت خويني بالزيت خويني حابب يدبي يكون نزب مثلا نزب بيجي مثلا ما بقال الدول مش كدبي ولا ضالين ولا ضالين مثلا بنا زيجتي لكن نزي توصيه وتشي سيدار في تباشير انا مثلا ولا ضالين مثلا توصيه من مثلا ايكو في او كيتكن تلبيس سر ملتي شيتكن مثلا ولا ضالين قراءتي بتوني عالمي ولا الضالين وانشما ولا الظالم وصاش بهي شركة هنك أنا مخرجي الزيزي ولا الظالين مثلا مخرجي بالزيا خالص تخوينه والله اللي إيران مالدوية كلمة تقول ولا الظالين بزينة يدخل يعني جبرويها هواي أوتكن لكن يكيكم مثلا مخرجي ودرخة تشكي نابه مثلا زرناك يعني بلا هر المجاخم جماعات بلا هر المجاخم جماعات بك ولا الضالين مثلا الزيا خالص نخوينه زرناك باشا سيدا سعادة وهبت دياربكر بندامية الو الو دياربكر بخيراتن دياربكر الو كلامكم بخيراتن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدا من پس کی جواب کرد چه واره باشه خود جوار راضی به خود خیره و مازن که انشالله من باش بن مگو من پس کی جواب کرد سيدا كلام كن املو جه داريد كن كلام كن
دنگت تلویزیونی بگرش بوکو دنگت خوش وره زیبه سیدا ام لگود بینه خودم گه 7 هفه گه 10 هفه گه 12 هفه بله بله کلام کن إجار أم خطبة جيد كده أم نبجري برو جيد كده أم بجري برو ناق بس قصاب كم أم خطبة بكم أم بجري برو خطبة هدي أبو شابكم تمام استاذ برسي إن شاء الله أم استاذ برسي أمانتي وخدا بسر شعبهم خير وسلامت بله أم اسطنبول بندامية ألو اسطنبول بخيراتن عليكم السلام ورحمة الله جوارا بخير خدا خير يبدي ورحمة الله وبابي وخدا جوارا عزيبي كلام كن سيدة فرصة كما هي كلام كن اسطنبول ما دينج مرات شيبو از بيجم ديار باكد ازير بالدين دخوزم لوي داري نكار ازير بسينا لوي زير خهور دكا پرتيج مراد شينه ابيا تكاري سيدة فرصي كا چوا باشه مرو داره یا نکاره تمام امش سيدا برسي ان شاء الله امانتي خودي بن سر شعبه امانتي خودي بن سيدا تماشواني ما قوم ملاي ما قنوتي ناخيني ما تقول شافعيه وهاتيه وهوجك حنيفيه قنوتي ناخيني قنوت مذهب امام الشافعي بتاعنا مذهب حنیفی داتنه، مذهب امام مالک داتنه، مذهب امام احمد بن حنبل داتنه. پیغمبر مدبه مهکی قنوت خواندیه و ترکیه. قنوت لعنتا لکافره به پیغمبر ما اصحابی خود بیرا معونت دا شانش بو کوان هینی اسلام بکن هفته حب اصحابی پیغمبر شهید کرن. پیغمبر مهکی قنوت دخوان لوان نفرات کر لوان لعنت دخوان رو خدا تعالی اندی اوکر گو بسه پیغمبر ما ترکر. ایجاری مثلا روایت که هست ایجی ابن مسعود به پیغمبر حتی وفات ذکریه قنوت دخوان او روایت مثلا نسعید قنوت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات والارض ابن قیم جوزید به اف قنوت بیه والحاصل قنوت نخویننجی زرار ناکه و نهارن دوان لمیش بکن قنوت نخوانجی ونجی قنوت ناخوین شناب باشا تماشوان ما يديقو ام الجند مينن خطبه ما جارا حفتن جارا دهن جارا دوازدهن ام بوي شكلي هم خطبتكن والمجال اين يجتكن ام يا نيفروجيتكن سلاش بش ولا خطبه مثلا 15 گرش ده حق خطبه ده هنا صايد جمعه ده قوتي حفطي حبن قوتي شيس حبن قوتي بينجي حب قوتنا تشل حب قوتنا سي حب حتى 12 حب حتى 15 حب حتى مثلا پیغمبر ما المدينه المجال جمعه كريه کاروان شاميتي اصحابي تبز جامعه درته دچن پیشیا کاروان 12 حب تن ادمینن پیغمبر ما دو پیشیا ما المجال جمعه که به 12 حبا كريه ایجا مثلا مذهب امام حنیفی به 4 حبا جدبه مثلا 4 حب یک امام 3 حب جی مأمومی بیدبه وقتا یکی تقلید امام حنیفی بکه کاره و مثلا کتاب دوه ان اصح جی مذهب امام حنیفیه خدا پیغمبر خدا ده حق سایه جمعه ده تا حدیث کی نگوتیه 15 گرش هنه یک جی حدیث سریتنه جبروی هوای مثلا 12 حبجي قديم برا لميج بكا ولميفرو قزاي خبكا نيفرو جنك يعني بلا نحو جي المجاني بروك نحو جي المجاني برو باشا سيدا ديسة تباشواني ما قول مثلا جانا الاسطنبولي ما مثلا بارج مرا العظم دبم تلفوني بسمامك خواتكم ويزير مرا بالشيني اما جودن كاري زير بالشيني مثلا ويزيرك ويج مرا بالشيني هورت كيد كي برا اوی پریج مرد مثلا من حوالت کی چه دبی؟ ولی چه نامه گره زیر این بزیر بیدا این زیره مثلا زیر بدستن زیره بشینه و برا دین بدار بالی بلا چه بکسی نه؟ مثلا بدست مثلا به پوستایر حالا زیر چه نامه مثلا بدست مرف کی بشینه و بده که بدین بده که باشه سیدا
مسعدة وهبي أغري البندامية. ألو ألو أغري بخيرات. أغري وبخيرات. كلامكن دنجة تلفزيوني بقرب تلفوني خبردن كلامكن. خودش تراضیه خوده. خودش وجه راضی. خودش تراضیه نکاح دنگه خو میز بالتلفون خبردن. نکاح اوی رسمی نکاح. رسمی نکاح بوجامیش و یا امام بطار دبه. كم برسن إن شاء الله. نکاح آیا رسمی بوجامیش و یا تنی بطار دبه. أما السيدة برسن كاسيدا ويتش بيجي باشا. تمام. باشا شباب من خوش أمانتي خدا. أي. سرج. بيتليس بندامية بيتليس بخيراتن. خديش راضي بي. خديش وجه راضي بي كلام كن. جواب جانلیه دامازی. بله ویگا تو جانلیه دی. اینجا سیدا چانه و باشه. خودش راضی به رحمت باره. دست سیدای ملائن و راتوشن. خودش راضی به خدای خیرت مازن که. دعام کن. دعای قنزه. والله سوریه من عوه حماد سلام خواه. اجوا حد ورد شهینم. خدای راضی به ویش مرا دعا بکن. ان شاء الله امانت خدای تعالی محافظه بکن ان شاء الله. آمین. خدای راضی به هیجا دعام. سر چاوه من خیر و سلامت بین وجمه. اهلا سر چاوه. خدای راحتی و سلامتی بده ان شاء الله. سیدا یکی کو هر محکمه نکاح خوی رسمی بده بطال کرن بوشان ما رسمیت کن. دبی پیرا نورمال دینی نکاح واجب بطال دبی آن نابی. طلاق کیویت چک هر الرسمی مثلا المحکمه بیرکا خبر ده طلاق کیویت چک. مثلا وقت حاکم دبیت امضا کرد قبول کرد بردانه دبی و امضا کرد طلاق کیویت چک. طلاق کیویت چک ده طلاق دمینه کد شون دا پوسمان به بمدیسا بیرکا قبول کرد ده طلاقي دمينن طلاق كيتش. ام بيجن مثلا حاكم انسانه كي شياره بشكل كي وصا بيدا بردان رسمي نكاح كو ام بيجن هر سي طلاقي ويجي هر وي تشاب سيدا مثلا بيدا تكرار كرن وعين الجور اصولا كو ام بيجن ملاكه كي غبا بيركا كي بيبد بردان ديم حاكمه كي الجور افاده حاكم لگوری ifade حاکم کسی طلاقا پیوده بردن لگوری مذهبی امام شافعی حنیفی حنبلی مالکی هر سه طلاقی ویریچن لكن لگوری ابن تیمیه سه طلاقا جیبده بردن ایسا طلاق گیریچه دو دمینن چونکی لسر هر پیغمبر ما حدیث کی ده به زمان پیغمبر ده سه طلاق کی حساب بود مثلا وهب زحلی به مرکاره به فتوا بده مثلا سه طلاق سر هویکی برده طلاق کی حساب ده ده طلاقی یدمینن مثلا پوشمان به ظرف سه ماه ده کار پوشمان به ده طلاقا پیرکویل باله باشه سیدا مردین البندامیا الو hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Hocam iki sorumuz olacaktı. Müsait misiniz? Buyurun. Şimdi hocam bazı insanların içine cin giriyor. Bu doğru mudur? Bir de hangi ameli günahtan dolayı yani niçin insanların içine cin giriyor? Hocama bunu arz edecektim acaba. Peki soralım inşallah. Kürtçe anlıyor musun? Anlıyoruz hocam. Kürtçe'de cevap verebilirsiniz. Tamam. Emaneti Huda hayır selamet. İyi akşamlar. Seçava. Sağ olun. Ehla ve sehla. Tamaşavanı ma gotu bu seyda ما جن كفنا إنسانة كده بدنا إنسانة كده أجر كوب كفنش بوشت كفني ده شو بيجي جن كفن بدنا إنسان وبآيات كريمة جن شيء ثابتن قراد من الجنة والناس مثلا خد تعالى في إسلام جن وجي إنسان أشيان دي عالمات جناجي عالم كي وصايا أو جي مكلفن مثلا جوان جي مثلا قنج هنا ولي هنا ومثلا مطيع هنا وجنكار هنا وكافر جي هنا جنك صلاة سر إنسان دبن أكثر جنك كافر
مثلا انسان وقتا که ذکر غافل دبینه جن مثلا سروان دبین یا پر دشرمیش دبن عقلیوان آرشمیش دبه جن خودگیر نکی و مثلا وقتا که اوک دبن وقتا که بی ذکر دبینن مثلا پیغمبر مدبی انسان کی که دائم تسبیحات المیجی بکه آیت الکرسی بخوینه و مثلا قل هو الله وقل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس بخوینه جن تجار نکار نیزیبن نکار مثالتی سری ببن اجا انسان مثلا لگوری احوال انسان ها مثلا جن مثالتی سری انسان دبن انسان وقتا اوجی بی اراده خوده طابی بی اراده خوده و مثلا لگوری هنکی احوال انسانه مثلا افزاق شر جناناکم پر دشرمیش دبن انسانه که بتنه بینه پر دشرمیش و جن خودگیر نکی باشه سیدا او پرسامه کو مبحثا او که کربو سیدا وان قیزه کو نبدلی وابه بابه وانا کده مگم سر وانا کنه که خبر دادن تدي الجور مثلا ديني ما باف وليه مجبرة يعني جبو شو وليه مجبراني بإذن قيزا خوشي كاري بزوجيني چونکو باف خیره قیزا خود خوازه خیره زاروکی خود خوازه منفعتا واد خوازه هم کوفره بزوجی و هم کوفره به لیبلی دیسه توصیه نه اوسیده کو تدیس انسانی ایرو از غلام نو کبرینا وصا اطاعت بکن و ام بج تسلیم ببنج آیلا خرج ناموسا خورا فلان بروی قاسی یا باش او کو رازبونا باف جیبه لیبلی رازبونا یکو زوج رازبونا واجبه أنا پیغمبر مدبه یکی کات قیزا و خواست و اخلاقی وی و دیانتوی تصویب کر و بگم کر قیزا خو بدنه یکسوی فتنه چیوه مثلا وقتا که یکی هات اویگن به مر قیزه بده که وقت نه اویگن به مثلا بدلی قیز کت بدی مثلا پر قیز کنه بدلی مثلا تیم بامد هف بردن سی مهبه هورا زوجینه بعصا بردانت کن چماد و ولا ام هر دوزی بی دیو بابی خو زوجینه مثلا بی دیو بی بابی خو همال پارقه هفدیتنه و اصا شهب حس کرنه و زوجینه و هتنه هف برده خاپان نو پیره درد کرده مثلا جبروی هوای زواج پر مهمه تشکی بینا زواج مهم نای پیش انسان مثلا انسان که پیرکا و زاری که چه و پیرکا خبرده کاوش چوابه مثلا پیغمبر ما المدينة منورة تين مدينة مثلا أصحابي كي دبيت نيراك هو باريكي خد شيء كذي بتان تقولني خيرة قلت ولا من إشخايك خواست يا أنصاريا پیغمبر مدوي تويدية بين أولام ندية پیغمبر مدوي هروي ببينه حتى السجارة كارية ببين ده أنصارا ده جعبوان ده تشكي هي مثلا بلكي كيماسي كهي وقت توي ببيني توي بجنبكي ده هاد بالدوامة زواجه ای وقتی که مثلا توی ندیجه بگم نکیه و دوام نکه زواجه مثلا زواج چقدر به دوام به او قص قدر مثلا باشه سلام سعده وهبه استانبول بندامه الو الو استانبول خیراتن شباب خیره خدا خیر بده و رحمت دیو بابی و کرم کن سوری من ابو سیدا کرم کن من امیجن که مرد نیرو عشاء مرد میشه سمیجی که مرد بجا مقشاش که بیه شپیدا ببینه هوا مرد چاکنات که یعنی که شپیدا ببینه که مرد نوسایی داری میشه یا چاکنات که برا سیداش بها بجا باشه یکی مرد به امی پیش قاتلم با خاصی پروموسیون فلان نمه که مرد یاجی مسئله و مرا قولانمیش که جایزه نه جایزه مروف پروموسیون یا قولانمیش بکی؟ قاتلم و قاتلیزه که مرا به امکلی زدنان افرا که مرا احتیاجی هم افرا و مرا قولانمیش که جایزه یا نه جایزه کام سیدا پرسن انشاءالله سرچاوا امانت خدا بخیر و سلامت بن مانی سر بندامه یا الو الو مانی صاحب خیراتن الو کرم کن من سوالك بكره من يقول بابي مي بكاوي الجمعية وإجا بريمي
برا داي ودبي برا داي وبري مجي مالي داي وبعضي مجي بعضي دبي زناي من اويا هرد دبي هنا دبي نقول يبقى منه والجم منه ولاوي دبي قرك هر بله إذا كابوني نقولي خالد سيدا كام سيدا برسل راكات بيشه باشا معناته خدي بهم خير وسلامت بن سرچاوا تماشاواني مگوكم هود المجا خدا كيفاش بهذا موجب يعني المثل مجاني برو دركعتي ودا ويا امبيجن بايك وقتي درباس بود الميجي دا دنياتا ودا شبهه شاوي سيدا انا كو وقتها مرود الميجي دا كات شبهه مثلا سير كعتا كريا شار كعتا كريا ديال سر السير تمامك السر السير مثلا ان تشتي محقق شيء ديال السري تمامك ديال ركعت كي نجيبكي وباشي سجده سهوي سنه سجده سهوي بي يجري كد مثلا اسكتم شبهيكم من فاتحه خوان نخوان فاتحه ركن كي ركني الميجي او ربع ركعت كي زيدبك كود الميجي دا افشبه جارت الميجي شبه بشتي الميجي فايده ناكه مثلا شبه جارت شيبو او شبه جيشرسه لكن الميجي جارت شيبو من نظام فاتحه خوان نخوان نظام تشم ركوع انا تشم ركوع او ركعت كي زيدبك ركعتك كي زيدبك وكو السلاف دابي وهنو افشبه جارت شيبو سلام دابا عندي فايده ناكه درك جارك ديال الميجا خوبكي الميج ناكل الميجي صحيحه ها وامبيجن تمام باي سلام يرى شبهاي هذا شبهاوي ندجي داي باشا دبيش قاتلم بانقاسي انجامرو اما كليب بمعاشه وبوش قاتلم بانقاسي بس تنب او بروموسيون مرود كارب خو عنا احتياج امرو بروموسيون مرم كارب خو بروموسيون فائزه معاشه مرم كارب خو غير نكار المنفعت دا قولان مش غير الا بدا فقير وفقراء ومدرسه ودشتك خير ليش تشيد باشا سيدا ستماشواني ما جو برايم بيركا خبر دايا اما هم برايمن وهم بيركا ويناكر عيني مالدنا الباب عافي من بي تبردا بيجي ازوي جندرو ناخم در بلال بام بي بوكامنا وازلامي بيجي دبي مو برداي غريك هري بوي شكلي تشاوي سيدا اي والله غره هر دو اوده کی دا نمینه مثلا میرو و پیرکی مثلا وی بردابه اگر برا وی بردابه غره هف نبینج هبرا یابانجینه هر یکی لو اوده کی دابه يا مدرسة نافا مالي دسيدا هفدود بينين اي والله قبل عيني خاني دبن خوارنا وعين بلكي وكا بيركا كغريب نام على مروده به بيركي غريبه ونام مالوي ده بيتشينا دفي درومي ده بلا خزوري وينا سكريني اگر كو راستي بردابه نولو سيدا راستي بردابه يعني انا باكاتش قوت يا جارمو ياجي بلا اودا و ايريب كو او جهب ايريبن ياجي جرد هندر لا نمينه يدبيكو فيغا افبر دانا وينا صحيح بيجي سيدا نوصا تابين جرا بي بيرسيان بلا عون هري اوكي ويختي ام بي توصيه بكن سيدا مساعده وجهك وهابي ام بيجن بلا افزلام زلام بيركي بلا هري بام ملاكا كي كاتش قوتيا انا مثلا كو پوشمان به مثلا میرک پوشمان به بردای و استی مثلا پوشمان بومش پوشمانی و فتوا هیه بله لكن پوشمان نبا و بجمع بردای ز قبول نکم آوی شاخه او بردایا وی وقتی بلا یا باشه و کو خزوره وجی و پیره که بشین مالا بابه وی لکن او ساس مالا کده چه نابه یا جی بلا کروی نه ماله ام بيجن كو مثلا ام بيجن كوريوي نوي مالي بوك المالا خزوري خو بميني دفيد محصوريتك هي محصوريتنا بالي مثلا خزوري وك بابي هات به بردان جي خزوري وي هات به بردان جي خزوري وي نكاح وان جهبره حرامه ونظره وان جهبره حلاله باشه سيدا سكي ميدي هبو دبي مثلا بيرك دبي من بهيسكو زلامه مزوجيا ما نكاح من بطال دبي نابه يعني از دوام بكم از نكم نكاح بطال نابه وميري زوجيه ومير كاره حتى چهار بيركا بينه مثلا ايرو تبير المملكت مدى پر زور بيه بيرك نايل مثلا ميري وام بزوجن وقتا كو عدالتي بكه كاره بزوجه عدالت نابینا پیرک آدم مثلا پیرک هک سبیه و کرینتنن میره وید خوزه بزوجه پیرک قبول نکه اویار چه بدزیر زوجه خانیوان جی آیرید که پیرک سالای پی نحسه
بله مثلا پیر حساب قبول ناکه مثلا وقتات و چند سال زوجیه و ضرر کی ندید یا دیسار ضرر کی نبینید چه؟ سب وینا که کاری دعوا بردانه خوب کسی دا؟ ابدا سبب شرعی که مثلا عدالت بکنی کار دعوا بردانه خوب باش سیدا سعد وهبي بلجك بنداميا الو السلام عليكم هدى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خديج ورازي بي وين شاوان باش ان شاء الله الحمد لله خديج ورازي بي اي وجهي وهل هذا خديج ورازي بي احمد دوبابي وكرمكن وجد حصل يمها كرمكن وجد مرزل الزمين مير جارنغيا عيني مينا يومي أوليات جارك دي بيجا بينا جارنغيا مرزل الزمين مير يعني هذا فاضل مرزل الزمين مير ما فهم نكرشتا كاب تركيب بيجا كاب رصاخب تركيب كا سمي قابل الكن evet mezarın canını aynı mı aynı değildir. Genellik olarak. Genellik olarak? Yani anlayamıyorum senin sorunu. Mezar kaldırdığı zaman erkek ve kadın. Tamam erkekle kadın mezarın derinliği ben diyorum. Mezar çok kubbe yani. Bana neyi? Hem mezarının derinliği. Evet, aynı mı aynı değildir. Yani tamam soralım Seyda inşallah. İkinci olarak çaplum ameli çıma sana ve zilete serdiya ide hamile çıma sana ve balmaya hamile. Başa ame persin Seyda. Selam Seyda Serçava. ve emaneti Khudayb. Emaneti Khudayb خير وسلامت بن. Khudayb hakim bravo. Serçava ahla ve sehlan. Diyarbakır Bendamaya alo. Selamun aleyküm Seyda. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Bkhairatın. Seyda pırskime bu khairatı. Kerem kim logo daritkin? Seyda ترديد için canan mala aved xun o falawi dinlerin. Bəli. Devin ki filan işte tezavan dibini ve gelecek atavhayı gülecek atavhayı işte filan tişt kaderata da ve şka khairatı cümara vitkari açıklamış ki o taadis nevi Seyda'yı menazit işkizine jippersin. Kerem ki. Zilan kuşbireka burada cara beje gav şeytan domuz kelimesi kullanmış ki Seyda. Caize işkavka viçiye khairatı cümara açıklamış ki. Tamam Seyda persin. أمانة الخديب بخير وسلامت. سرچاوا أهلا وسهلا بخير وسلامت بن إن شاء الله. تماشاوان مگو کورکرنا قبره مزاره جبو پیرکا و جبو زلام فرق کی وه سدا. جبو پیرکا هنکی کورتر و چیتره. لكن مثلا فرق ناکه بقدری که جسد وان حیوان نخون مثلا ستر ببه کافیه لكن پیره که مثلا بقدر بجن کی قام کی و دسته و سری بله کورتر ببه چیتره تلقینی دا به ای فلان کسی کره فلان کسی یعنی بنابه دیاوید بیشن بوچه دیاوی بلکی نجباوی خوبه مثلا نجباوی با کره دی بیدیه لومار yani مرو بنابه هر تو کا بیشن نه چیتره چیتره yani çünkü تلقین نتیجه باشه سیدا تماشاوانه مگو امجارة چنا مالا قهوه فعلی ودکر وشتو قدرا ود اف فلا بو چت بیشن سیداش بو ویناکی پیغمبر مدوی یکی هر با فعل جیا یکی هر مراجعت وان کهانات که چل رو عبادتی وی قبول نابه کجوان باور بکه کفره نعوذ بالله افیاج غیبه خبردن لا يعلم الغیبه الا الله کسب غیبه نزانه الا خدا دبیت قدرات دا اوان افسان دیل پیشیات اواب و فلان اویا کفره ای که هر بربوان اوجی چل رو عبادتی قبول نام بجوان باور بکه نعوذ بالله حیات ایمانی تلوکی ده زلامه کی پیرکا خورا به حاشا حقارات عد که دبی دومز دبی شیطان وکفات اشتهانه کی پیغمبر من علیه السلام دبی ابغض الناس الى الله تعالی بزیر لسانی
ان ابغضه ان انسانك خدا جد بغض ده جي عاجزید که ایک زمانی بی بوزخ به بیرک آخرا به شیطان مثلا به منافق به فلان به واد مثلا او خود تعالی جي عاجزه او خود تعالی بی جزایی بده که باش سيدة ماني سلبان دامي الو من سوريش وصار خوجه كلام كين خيراتن كلام كين كتكام قرآن خوندي هم قرآن وهم مولد باش إيجا وقتي هنك بعد كني جبو مولدي وقتاقنا وقتاق الميزي بوقتاق نكارب الميبك أو مولدتي خوندن ناي خوندن باشام سيدة برسن باشام وتشكي دجي واني وقتي المينك كارها رسر مزل الزوياي سوالتم تمام أمي برسن إن شاء الله تمام هذه سرچاوه سرچاوه مانتي خدا دي سماني سلبان دامي الو دين زمان ينتبه لراو زرنا برجل الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بخيراتن خوش دقازيبي hocam ben birine borçluyum. Tamam. Borcunu istiyor, bana param yok versem ben de altın üzerine şey yapayım, borçlanıyor. Mesela diyelim ki bugün altın kaç para? 27 bin lira. Tamam. Birkaç ay sonra altın neyse onu vereceğim parasını. Borcunu altınla vermek istiyorsun. Evet. Tamam bir soralım Seyda'ya. Seyda bakalım nasıl anlatacak. Tamam. Ben de. Allah'a emanet selametle. تماشاوانی ما گو حالی حیزه دا مولود خوندن مولود تی خوندن تی خوند مولود نه قرآن و مولود مثلا شخای کی چی کریه و تی خوندن او حالی حیزه دا پیره کره سر مزل چوه سر مزل ضررناک ضرراتونه یا تماشاوانی ما گو از دین خوا بزیر خوازم بدم به چورمیشی زیر بکم اوش مگو چه نامه یعنی زیر تی کرین پریوی گره حاضر به بدین چه نامه بله این باشه سیدا یعنی مثلا اول انسان سیدا از غلام تدی اف تش زحف چید yani خود دین ده هفت دو وقت دین های نکاره و کی بکن ریکی کی کو ملت جی استفاده بکی ونچ توصیت کن والله مثلا زیر بدی نه مثلا زیر برا بده و زیر مثلا از غلام دینی وهیا و درومك وصاته پیشیاوا و نویشی چاو حال بکن مثلا ام بیجن و دیندارا اون کاری پری خوب دی و خود یه پراجی پرات خوازه بلا چپ کسی دا بلا اون ساج بوکو پری خو کار بشکل کی بزیور بال زیرو و خوشوی او کی خلاص که تنگای خلاص که ونشر نشان مثلا اصولا بلا چاوب کش بوکو حلال پی ای ولا جبوک زیر یکی بستینه و بدی که و مثلا شو كبريها بوي وصابكي اريجاك بري وتنبا زير دين بك زير بزير وبديك باشي قبول بك والقويم جينا ديني من هاز خوازم ديني خواز بزيفرين ما زير ازور ما باوا از بكا سيدا امجن هوقا زير بديني خو بدا من اوي زيري دامن بيكو بو مالي منو بيدا ازوي زيري بفروشم يعني بفروش بوي ويا يكي ديتري وي بري شخا خارج بكي و زيري والتبين زيري بو شكل بدينا ابو شكل باشا شراوي شراوي تنماس باشا سيدا سيدا ام هات داوي برنامج اخوا سعاده وهاب برنامج اخوا تمام بكن ام ديست برنامج اخوا بالدعاء تمام دكن تباشوانه هيجا ذاتا تباشوانه ميكو هيفيا دعاء كربون هابون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب تحقي بحقي نشاني مبكي مبخي تابعي حقي يا رب باطل الشر بباطلي نشاني مبدي حفظه مش باطل بك يا ربي أولادي ما نسلا ما جواني ما زاروكي ما بأخلاق حياة إسلامي خدي أخلاق بك وأنا محافظة بك الشر شيطاني إنس وجني الشر تمامي في زماني يا ربي تنسلا مسلمانا محافظة بك أولاد مسلمانا محافظة بك تديني خب ما خوش بك تعبادتي خب ما خوش بك بزاروكي ما خوش بك يا ربي تريا خب ما خوش بك يا ربي تحفظها من شر الشيطان بك شر إنسانا بك شر تمام شرورا بك يا ربي تو آلي كاريا مسلمانا بك يا ربي تو آلي كاريا مسلمانا بك اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ربي نصرتها إسلامي مسلمانا بك يا ربي نصرتها برايم فلسطيني بك يا ربي مسلمان برايم غزة
تو نصرتا وناكي بدي يا ربي تو غالب بك السرسيونيستا يا ربي تو غالب بك السرسيونيستا يا ربي تعزتها ومحافظة بك زيدة بك تسيونيستا رزيل وكبازة بك يا ربي تو أنا رزيل بك يا ربي بقوتها أخوة بقدرتها أخوة تهزيمتك بين سري وناك يا ربي تفتنا واجنابا وناك يا ربي تو بهف بدي فتنة كرين يا ربي مسلمان الشر فتنة وناك الشر وناك محافظة بك يا ربي يا ربي تو عمريقة هلاك بك يا ربي إسرائيل هلاك بك يا ربي آل كاري وهلاك بك يا ربي سيونيستا هلاك بك بقوتها أخوة بقدرتها أخوة بعسكري أخويك وخاصب تبي يا ربي بحرمتها دعاء مسلمانا بحرمتها زارا وازارو كوابي ركي كل غزة جبرتشيات بن بومبادا دنابا مرنيدنا دائما يا ربي تو دعاء وقبول بك يا ربي تو زارزارا واناك قبول بك كليكي بري كليكي تو بهوارا وابا وري واجوي حالي خلاص بك يا ربي وعرضا مبارك وان انسان مبارك يا ربي تو واناك جوي ظلم بكليكي بري كليكي خلاص بك وتنصرتها تمام مسلمانا بدي يكيتيا مسلمانا تتأسيس بك يا ربي قوتها مسلمانا تزيد بك عزة وشرفها مسلمانا زيد بك يا ربي آمين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة.